Pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako da koristite virtualnu mašinu, to jest Oracle Virtual Machine VirtualBox. Znači ovo je jedan od najlakših koji se koristi, međutim ni za ostale nije mnogo toliko teško jer se sve svodi na isto. Znači imate još ovakvih programa, možete pronaći na Google. Znači otvorit ćemo program. Znači ovdje ću jednostavno pokazati kako da kreirate virtualnu mašinu. Znači idemo na Odnapod file, možete izabrati u preference jezik, znači ako niste dobri sa engleskim, znači ovdje ima i srpski. Za hrvatski baš nisam siguran da ima, ali za srpski sam video. Znači ako vam ne odgovara engleski, možete ovdje promijeniti. Znači idemo na, ja ću raditi na engleskom, znači idemo na new, znači ovdje je dobrodošlica nam piše, znači idemo na next, ovdje upišemo na primjer naše ime virtualne mašine što će biti, na primjer Rašo 989 i pošto ću ja instalirati XP, znači ovdje izaberemo virtualni sistem, znači operativni sistem, verziju, znači ja ću instalirati Windows XP Series Pack 2. Znači idemo onda na next, odabirate koliko ćete RAM-a dodeliti virtualnoj mašini, znači ja ću izabrati 512, kao što vidite imam 2 GB, uskoro ću kupiti, nadam se 8, malo da pojačam memoriju, onda zatim idemo na next. Ovdje birate da li ćete kreirati novi hard disk ili već hard disk koji ste napravili. Kao što vidite ja nemam napravljen, znači iz početka sam sve počeo. Znači onda mi idemo na kreiranje novog hard diska, create new hard disk, idemo next, VirtualBox disk image, znači pošto na CD. Zatim ovdje na Virtual Disk Storage Details, znači ovdje fixed size je 10 GB, znači ako izaberemo dinamičnu određenu veličinu, znači raspoređenu ili fixed size, znači ako stavimo na fixed size bit će 10 GB, znači stalno neće se moći mijenjati, a ovdje ako ostavimo na dinamičnu, onda ćemo moći, ako ostavimo 10 GB, onda će on sam da, ako na primjer nešto stavite još, nemam pojma, nekih 10 GB više, onda će on sam da odredi da bude 20 GB. Znači izabrat ćemo dinamično, znači idemo na next i ovdje, znači kao što vidite biramo koliko će biti, znači ostavit ćemo default da bude 10 GB i onda će on sam, kao što sam rekao, sam da određuje ako slučajno budete više koristili. Znači i kliknemo na create. Kao što vidite, uspješno smo instalirali komponente za virtualnu mašinu i znači to su završno podešavanja i potrebno je da kliknemo na ikonicu, znači ovaj Rašo 989 XP, znači dva puta levi klik sa mišem i otvorit će nam se naša virtualna mašina. Ovdje znači ovaj jedan prozor koji nas obavještava za, mislim, mouse gesture i tastaturu da možemo, znači don't show this again i ok, idemo i ovdje zatim idemo na next i ovdje ćemo izabrati odakle ćemo instalirati naš operativni sistem, znači u ovom slučaju Windows XP, znači izaberemo, ja ću izabrati znači sa CD-a, znači koristit ću CD čitač sa mog računara, znači vi možete koristiti da instalirate sa računara sa ISO fajla, znači ISO slika, i tako da instalirate Windows, ja ću u ovom slučaju sa CD-a i znači idemo next i virtualna mašina će sama prepoznati jer je već po default namešteno da sa CD-a očitava i pokrenut će se instalacije za Windows i znači u sljedećem videu ću pričati kako se instalira Windows XP, znači potpuno je isto da li instalirali na virtualnoj mašini ili znači na vašem računaru.
znači na vaš primarni da vam bude operativni sistem. I znači kliknite ovdje na anotaciju i gledajte sljedeći video kako se instalira Windows XP. I to je to. Ćao.